lagore ni we namrana o mebu wo benye kwese de lagore ni we namrana o wage ya katamae o wage ya kame kwese de lagore ni wo ye kwese de lagore ni we namrana obe wo be na chomwe de lagore ni we namrana o wage ya katamae o wage ya kambe kwese de lagore ni wo de lagore ni wo olopole ala o ukweje la yope alo onebu wo benye kwese de lagore ni wo benye kwese de lagore ni we namrana o mebu wo benye kwese de lagore ni wo o mebu wo benye kwese de lagore ni we namrana o wage ya kamae o wage ya kame kwese de lagore ni wo o wage ya kamae o wage ya kame kwese de lagore ni we namrana kwese de lagore ni wo olejele alo ukweje la yope alo o mebu wo benye kwese de lagore ni wo de lagore ni we namrana traditional prime minister Ganiru na organizing Chief Dr. B. Ikesim Motors Nigeria Limited Enyo Christopher Sugochukwu Okoro. Abụrụ ahụrụ
ugwu ọkụkọ n'ala Igbo ugo dị ọha mma oke mmiri na-egbu ogwe gaa n'iru na ịkwụghị n'azụ Ụwa gị ya ka mma